Orororo mwana tiga kurira. Orororo mwana tiga kurira. Nika mutugo nyukwa emenyeretie. Muri wathira mwana koyama. La totorara. La totorara. Mama atakuja. La akupe maziwa. Rara. Wokoro mitambo ile yarikio kiigaga mitambo ni yarikio kiigaga ile mutirakiona ure muthi kuhana hey kafaka nini kega doine fata wa ile one honi Zibita ni ata the channel ni yarikio kiigaga otushire oturaikire no twandikire thamaji otwire haiya kaini gikurathi atia Nirakiona haria kanini kega ikarite umuthi. Nirakiona umuthi mena u. Ekuru. Amelombotov. Ame? Ni melombotov. Amelombotov. Umuthi kanini kega augire no nginya oke na mundu wake. Tugo muturamuga hau aitihi kanini kega ndari msimamo. Agaihi marauga gatika agakaba mundu kinene. Aga sijui agaihi ukirorere iha kunywa ke aya monauga aya kajus baridi aya ukuria ke ase riuri ritu mwokari no mwakenia muno ni twakena muno ndibona ndimwendete ane mwitu ndugu nima Ile mtu yote ndogo. Hera. Toka hapa. Hana gione nie. Hera. Wikarira gite giaku na ihenya. Kali hapo. Ada akora mwitha mbite. Azalo. Hii mathemu meoga wasi. Kwani ni kumatch? Inaitangwa ruku. Ni ruku? Kupiga ruku. Ni kupiga ruku. Ni ruku. Yeah. Umerudi. Da soka. Nashukuru. Thank you. Ndakuria mitambo eno. Wikenda guka kana giguka andu kana makiuni uri andu maugaga yeah ndirangenia muno undu he kundu turari no urera andu maririkane watch nikio kiigaga channel neguo neguo uramera mashare maraiki subscribe na maandike message kana thamage kana comment haria thi na mina najua umeona God kuma uke mitambo-ini ya nikio kiigaga Muno. Ndonete ngai. I can't complain. Na njira nene. Muno. Riu ngwenda twike introduction tondu tuna muthuri murata witu ni githuri ya bata. Ni tu ndugu. Muno. Na gitirari ku nikio gitarokite mitambo-ini. Riu nakio kimenyane na arata aitu a mitambo ya nikio kiigaga. Neguo. Ona mwarikia wika introduction ri. Twarie maundu meri matatu. Yeah. Nitugo. Neguo. Mamuturire. Tutingiuka hatwage undu tungiaria. Si ndio? Yeah. Tuanze na wewe. Ladies first according to American rules. Lakini according to Kenyan's rules ni men first. Lakini hii ni maneno ya America. Akisa nianze. Anza fanya introduction moja deadly. Hi guys, this is your girl American Nikega. Hi guys, this is your girl. This is your girl. Where is your show? Abade go na giugaga. Ini. Deso soko Neni na mogithi demoini. De kerea? Demoini? Demoini? Yes. Yes. Na tegoko. Washoka. Da soka. Yes. De mudumokenu. Yes. Yeah. Good. Kaya kora ni mekaire. Amen. Gutiri undu wikikaga ngai atari na gitumi kiagu. Neguo. Ucio ni mire. Kanini kega ni muini wa mugithi. Ungena mire okia perform igongoni ni ore otherire ugikorwo wina rio kana ukihaririria ria gutumbuiza andu. Nitukuheana namba ciake cia thimu. Na cirio mitambo-ini to tutiri twaka kuheana namba cia mugeni o wothe. Neguo. Tuahe muthuri murata witu. Ya. Kibrathi. Ni uyu. Igwe mucie. Ndi mucie uyu. Yeni. Ya. Endo geithia andu aya. Ya. Mere maritwa maku. One. Riu hau hangi ni ngukurura tugwika. Apo. Yes. Ya murega inyo murandora mitambo-ini. Yes. Kwa marita makwa jito Joy Frejeraine. Joy Frejeraine. Kabisa. Yes. Ni ucio riu.
Yes. Ndi mugima. Yes. Ndita kindu tigaritie. Nduri kindu tigaritie. Onake. Ndi uguo. Gwathuka. Mugima. Mugima. Kawe momeru. Mukirinyaga county. We Mukirinyaga county. Aba ingagutema. Ngagutema ugetikia we. Ngagutema. Ukeigua. Ya. Theisa. Theisa na hau. Boineri kamwe. Na mbolira leo balira. Iyo ni kabila yao, si ati. Etugo mugaga. Neba ngutuga. Yani, uthiathie na hau, ndimuinire karwimbo kamwe. Wewe ujui. Mimi sijui. Ai. Na bado kuna ingine tunaweza taja hapa. Useme tuko na matabia mbaya. Si tabia mbaya. Theisa na hau. Yani muoko kana hau muto freeze. Tulie rwimbo. Ari igethweri. Wagaire ngwire gutira. Murari hata gwiciria atiriri. Kore muratuhukwo muno. Sio ni sio ni kama vile mimi ni Mkikuyu, mimi na wewe. Hiyo ni language yao. Huko ndio maugaga. Si ati ni uongo. Ni turahena ni. Gutiba turahena ni ma. Mugitua kuga mundu, mugitua kura andu mathiathie na hau mugaga atia. Thia na hau. Theisa ni kuga. Theisa no gwika theisa na hau. Gira gikuyu kwa mwangi. Wagane hakarenga. Rageria. Ukagaria kurenga. Mukati. Hatikakatu. Riu kindu kira kiangenia ni riri. Ati haha mugima. Utekerwa atige. Tigaritie. Uga witagwo njira-ini. Atwerereke twambiririe haha. Yep. Na kwanyu ni Kirinyaga. Tondu miriri tukimumenyete hanini. Na tugikagite interview nake haha. Nginya ingi cikana tari programs, si ndio? Yeah. Kirinyaga kwanyu mwaciaritwo murigana? Turi andu mugwanja. Muri andu mugwanja? Inyuothe muri araihu? Neni mukuhi acio angi mothe ni maraihu. Ona last born. Mothe ni maraihu no ni mukuhi. Ya. Na mukuru eho? Mukuru eho na baba eho. Aya meho? Icio si ndipoka sana? Ino wega muno. Wewe wa kaigana? Ndi wa kiga wa gatano. Wa gatano. Wa gatano? We waciarirwo mwaka uriku? Tasi 95. 95? Yeah. Ugo ina miaka 27. Yeah. Amekuacha na miaka 2. Simuoana. Asante. Ni kidogo. Ana kujira mwirite mundu. Ini. Bado simuoana. Aje. Meri. Aje. Sivo. Mr. Key size. Wacha mchezo. Hey, my friend. Unataka mtu ambaye ako na bouncing cancer? Hapana bado. Sitaki bouncing cancer. Wacha mchezo. Na bado mnaweza oana. Utikia takeka. Lakini watoto hata sawa kaje. Hapana. Si wewe ulizaliwa na mama na ako sawa. Na mzae. Unaweza pata mnaweza tu watoto kama sisi. Hai. Si ni Mungu. Lakini wewe muulize kama anaweza wa mtu mfupi. By the way, wewe unaweza wa mtu. Hapana. Hebu tukue sincere. Hapo sasa. Wacha tukue sincere. Hapo. Lakini tuke serious kidogo. Njira-ini. Witu woga witagwo. Njira-ini woga witagwo. Joyfrey njira-ini. Yeah. Joyfrey. Wina miaka 26. 27 neguo. Yeah. Tabe tuthia atiriri no wathire cukuru. Wakinyire class K? Ndari kipo no challenges mingi no ndabitukagira kundu ku. Yeah. Ginya andu kuona we mundu fani. Yani mundu fani muno. Ndote ndo ngiteithia hau yani uko na mundu ucio aragukua tuti mundu ngiteithia bururi. Ndote ndo ngiki. Yani nakuona ta withino kwa mahitia. Ya mahitia. Mali na ndo rangi uko na muterenda muikarani yani matera gwikate pio. Yani budinga na ndi. Ndi. Na riu ngurie ri. Ni wako na girlfriend? Girlfriend ya. Girlfriend ya true. Ya true. No na yore anjikite. Tiga. Girlfriend now. Ni mwakinyire handu ati ni murona na kimwiri? Wega pio. Au. Ni kumiugiria. Ona gakena. Omothe ni kwega ai. Kira kira tumajuge uguo. Kira tumanjari uguo ri. Ni undu wa mwiroriri ungikorwe haha. Na anaweza either tamani Jeffrey. Yeah. Na labda ni dem
Unaniget? Yeah. Si ndio? Ndivyo asichukulia ati ni mzaha. Yeah. Ndageciria ati Joyful ati augire he wothe. Unaona? Nikioga tumadumurie kana ni aria korona girlfriend. Ulikuwa na girlfriend ya size yako ama ali girlfriend height kubwa? Wacha mchezo. Hiyo kabisa. Kwanza mzuri sana hivi. Fika. Unajua maneno mengine ni vile mtu hawezi enda deep sana. Maneno mengine nataka kujua. Na nikubena na muamena nile. Sasa riu kwa kinya hando. Akora riu mundu agioka Sweden tandoka Nairobi. Agioka tugiseparatana. Okay. No tukora no mangori no kwaraniria. No kwaraniria na nyamisa muno nyamisaga. Nginya korwo no wamwika maundu mangi. Mega. Ndageria ko imagine. Imagine ati ruga kanika girlfriend gako. Imagine. Kaka bakuruga rugagira ndeno. Ni bao sinkazo. Ndikenda. Ona ndui ni kwaria turaria. Ni kwaria. Ni kwaria turaria. Ona ndithi ati gukorwo ati nani ati ni undu muhuthu. Ni ukuja pole pole na ni. Tondu ngenda guthi na mundu mukuhi. Ti ati ndingienda ni uke kahora. No athikiriria. Na riu ngurie ri. Joyful ri. Ya. Miaka 20 okay wakira Nairobi ri. Wakira Nairobi 2017 ndarikia form 4. Warikia form 4? Ya. Nairobi waku kure muikara kana kure ikaraga broti ri. Kufuria murango waku iguru muno. Na riu guthiaga atia? No gende Ikinyaga gasturu hau niketha riu nikahingure. Uguo ni uri gasturu ta moro wa nyukwa. Hau kana kamutungi kana ngahiuria hau. Kahingura. Ukahingura. Ya. No kurugagira. Kuruga? Ruga ni thina. No nginya nyambe ndute wira munene muno ndikaruga hau. Nginya sinki. Nginya sinki ni riu. No nginya ko naga kanya mugura Kinyanga hau niketha uthambite indo tu. Muthenya mungituro kana gati. Riu no gukuoya. Ya kibidi ndi kururia riu niketha jikare haya nyambe ndeigwe. Wikaraga wi wiki nga? Nyambe ta wikaraga wiki. Okay. Guo kuhuragira. Guo ni kuhana hau. Tando mikana na yothe no akira ndo acume ni maraya. No nginya yothe mothe mekirite iguru. Na bidi njera mundu ahurire. Ya. Niketha nimurihe. Bado unaishi na challenges? Challenges nyingi sana. Maundu mangi ni maritu gathuri. Unajua kabuzi kuna dagaje. Sisi watu short stature. Challenges imwere. It is like a lifetime challenge. Lifetime idishiaho. No muhaka. No muhaka ikoro. Todo gotinde onogekero nyumba ata kama ni yako. Tuwakelo kanyumba gafu. Atika ya nyumba ni kawaida. Ni kawaida. Ho challenges igere akonda izo za sink. Ya sink no yakero ethe. Challenges no muhaka ore hiba iguru. Na bado umenye ona ndungiakirwo ethe tondu broti ti yaku. Yes. Ni riri ugatua goka we no gaka yaku. Sio ndio challenge. Actually ri ngino njugia atiriri. Ni mwiri mukuhi lakini mind ziko sawa. Yes. Wewe mundu mugima. Wewe mutumia. Uyu ni muthuri. Maundu matumaragia ni undu wa riri. Ni undu wa ndora matura na gukubara. Yeah. Wanita ndu kuri andu me ignorance. Ni kuri andu matari tha ni kuri andu me umundu wa Ngai. We kumanira wanjirie guka hari. Ona ngoro kuri andu angi makiaragia uria gutagiriire ri. Si umeona God. Kuna watu wanakupigianga simu wanakwambia maybe ile atiri mundu rakuhurire thimu arakura ni muthenya umwe ni ngendo goka America. Nima. Yeah. Si ndio? Yeah. Tondu kuri andu moya atiriri. Ni guciarwo ti guturwo waturirwo uguo. Nikuzaliwa ulizaliwa. Na uwezi blame mtu. Niona kile njugaga ri. For now, demukuhe no ndigata gwicenjia. So I have to accept myself. Kabla watu wengine ati wanikubali, I have to accept myself kwanza. Tondu nima ukuhe uraibukia. Ukaini ati ni tujuke nyogerero gutigiote keka. Ati kani uguragwo India wikirwo harambe. Yes, kauna makade tekire hano guo. Koguo ona ndure makugare, I don't care venye utasema. Tondu wewe ucio ti thina wako. Hiyo si shida yangu. Na riu tondu ni muoko uguo muoka ri. Ngiri mutigo kiroragirwo ni andu fara. Oi, kwa stage. Oi. Unajua nini maserebu? Yeah. Nini maserebu? Alafu mimi hata naweza waombea Mungu muheo advert. Yeah. Mupeo advert mugathiririe kindu. Sijui haura tungika.
Mupewa advert. Ni maraigua. Yeni. Ona wewe tunafanya advert. Actually you no demohe. Mugathiririe riri nikio kiigaga. Niguo. Niguo. Wenda kwirorera mitambo. Mitambo ni nikio kiigaga. You see? Yeah. Tondu riri inyuĩ mũrĩ andũ a mwanya, inyuĩ mũrĩ andũ arathime. Inyuĩ Ngai amũmbĩte mũhana ũguo. Na mũtingĩũmbwo mũhana ũguo mũcoke atĩ mũgiĩke kana mũthĩne. Mwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũrĩ itonga cia bũrũri. Rĩu inyuĩ mũhana akũrinũ, no akũrinũ ti aingĩ. Nĩ ndũ ũguo. Akũrinũ mũrĩ atare. Tũrĩ atare. Ta rĩu tũngĩtua gũthiania ũguo rĩ. Tũngĩrorerwo mũkũrinũ na inyuĩ ũguo mũrĩ akuhĩ. Mũno gwada au. Nĩ mwĩ twĩ ndũgũ. Mũge tũgũthiania. Hatina thĩna rĩu no tũraga harĩa andũ. Twamenyeranire. Rĩrĩ nĩ mwĩ na Saimo Keire. Video na nginya mwĩka TikTok. Yani. Na nĩ wega mũno. Nĩtũcoke haha Joyfu. Rĩu Joyfu rĩrĩ. Mĩaka nĩ gũthiĩ rathiĩ. Neno nĩ mĩaka 26. 27. Ũkahikania rĩ? Ndina hope ya mwaka ukithira mambe ikani. Ndia kuna challenges moja aitokea. Ungeona mutumia wa America. Hapo sawa. Hapo sawa. Hapo sawa. Ore thubu gwakuria Jeffrey. Ni ndĩronire mitambo-inĩ nikio kiigaga. Kana mũthũngũ akuria baby. I want you to come here in America baby. Ũngĩja kuga hihi reke ndĩcirie. Bora ũroria ngĩtĩtwo. Ni. Orio ngĩtĩtwo ũthi. Yambe jejerera. Ni no nyende. Ona korwo no mombaga. Bora no. Oi okuria kungikorwo okuria angikorwo ari. Withambaga na maĩ maigana atia? Gatomene kanjiranite. Maĩ. Yani kahuyo ai. Kwencha karia kawa nilita. Ole tonini. Garai kira tondu we ungithamba na. Nĩ thamba na maingĩ. We uikira kira ngiga kahura maĩ ta mbata. Na by the way shower. Raga sawa iko sawa. Ni ndithamba na shower. Tondu ndikinyagira. Ukanyagangi kareka kitu nafungulia maji. Nimeslide mara kadhaa. Mimi nizoea karai sasa. Ndio kuna shower kwa nyumba. Lakini ukiwa na wageni wanakufungulia tu. Lakini unajua sasa kwa bafu lazima we slide kozi ya maji. Kozi ya maji. Hiyo ni challenge kubwa. Hiyo. Nakafaa kidhaba na masamage mama toki. Niketha Niko tufungulia unajua sasa iko huko juu. Hai, unagiora mote ndogehota kuhingura. Ndogehota. Lakini unaweza fanya hivi, kuna ile carpet na bayango ya shower. Una get? Unaiweka kwa bafu. Nitakuonyesha. Unaiweka kwa bafu. Na si expensive, ni kitu cha 5. Unaiweka kwa bafu vizuri, ina mashimo hivyo yenye inapeleka na maji. Alafu kama sasa kale kitu unakanyaganga either ukiosha vyombo, hako tu niko nakanyanga unafungulia shower. Lakini hata nikikanyanga siwezi fikia. Huwezi fikia. Na mimi wajua hizi nyumba za kurent akonta shower huwa they don't consider watu we agethiki mara gado warai huwa sio niliona mpaka sorry nikukat niliona wanafaa kuconsider. They are supposed. Niliona mabasi siku hizi zina kwa getekimo ni matiga space ya reli. Mtu akiwa disabled. Hata pia bado manyumba zinafaa. Hii Kenya. Unajua kuna watu zinafaa baada kuna watu very concerned ati no hawezi fikia nitafanya hivi na hivi. Naona not ya duothe. Na nirea muno ate dogetoro thamaga ate hari ugathi uteithĩrio. So itabidi uigane na kuria wa ni rwari ni thina ukaga fe ya guthi hari urenda guthi ukaingira bathi ni ukaga ugetua mwana ukaga kuriha. Ni watili mwe eta dana ga ko ni beti ta mwana. Ti beti. Beti mutidana akakunyita na kudirisha hivi. Ageka pia. Ni ndikireha tu nake ndakireha niki. Ni wetu mwana. Nshaijifa. Okay. No wetue no mundu akurora ari akona uti mwana. Shida ni no thibathi na kana kone garine. Ukero mtoto simama. Una get? No ni jaba kumarora kama. Una feeling? I feel bad. Ya goro muru doi. Doi ni kidabe ya dore. It is true. Nige
Ningejokia ndaikara thĩ na niko comfortable. But andũ aingĩ huwa understand hivyo. Nokero kiria mwana kana umurihire. Ona ndu yange no ta matharau. Yeah, angĩ nĩmakuona maenda ku make fun of you. No ajui shikangi. After sisi watu short, andũ aingĩ nĩmatuna tarĩrĩ. Most of people mnatarĩ ke. It's like a toy. Unaona? No tuthake nao. Yani they are making mekaga uguo. Andũ aingĩ mekaga uguo ngwĩre mĩrĩ. Tarũgi thĩinĩ ndire mũkũrino. Yeah. Uiguaga rĩu he mũndũ wĩrĩga kũnjĩra atĩ ndĩna ngima mũtwe. O mĩtambo-inĩ? Aca, barabara. Haya, rĩngĩ ũkona makinya he mũthigari-rĩ. Matanakinya mako, ũmenyerera mũkũrino ũcio. Unajua bado makarao wanakuanga na ile ngepa ya white. Yeah. Sasa unajua bado wanashautivu wakikuangalia. Unaona? Ama unapata kwa stage. Gari itigetie mũndũ mwana mũkũrino ũmwe. Unaona hizo vitu. Wao wanadhani wana make fun lakini hazishikangi, hazina shangwe. Itikenagia mũndũ. Tori make especially unaona ndio make jokes na mũndũ mũtoaine. Lakini mtu mnajuana hiyo hata ina shida. Niguo. Nawanyita ni kuri mũndũ wanagwĩta mwana ona twĩna wati ũmwe na ingĩ. Nawanyita ni ingĩ. Kana rĩngĩ ona nĩ matharau. Yeah. Rĩngĩ mwĩna mũthuri waku either. Iwe mũndũ no ere mũthuri waku wathi kuna mwana. Unaona? Yeah. Otho rĩngĩ ona rĩngĩ mũndũ ũcio agĩka ũguo rĩ ũhoro ũcio ndũkoragwo umĩte ngoro thĩinĩ. No rĩngĩ we nĩ akũhat. Rĩngĩ tũtimatuagĩra mũno na tũtingĩgĩtinda hau mũno. Tondũ no andũ aitũ. Ithĩ tiguo? Niguo. Rĩu Joyfrey nĩkĩ wĩkaga for a living? For living. Mimi kuhaso. Yani kuhaso. Naenda pale unafanya job. Sasa kama hiyo ya promotion hivyo. Lakini challenges mingi hapo sana. Juu si lazima upate ati. Si lazima upate ndo hiyo ndo. Na ndura hata kuruta wĩra ũcio mũritũ ta arũme arĩa angĩ. Alafu njue sana nikifanya hiyo job mingi Mugongo kuna singa. Yeah, sifanya hiyo job mingi sana. Wakati na Mugongo. Sasa kwa hivyo nikifanya hiyo job sana hivi kudance hivyo. Mwisho jioni hapo itabidi hiyo Mugongo lazima itafutiwe kitu yani kama ndawa hivi kunywe. Ya hiyo pain hivi. Okay, mahindi matiko manyitete. Sifanya hiyo kazi ngumu sana hiyo. Yeah. Kwa hiyo inabidi nifanye kitu kidogo tu hivi. Ili ati kujika kama mwanaume. Ili ati tupate sio unapata. Hapo anja unajibidi jioni unapata hakuna ndo. Unapatia hata sasa umepatiwa 200. Sasa hiyo 200 ukifanya usamu hiyo hesabu. Haiko robo mpaka na meri. Maji. 230. Wacha mchezo. Si 200. Na mafuta lita moja inatoka 350. Sasa tutafanya namna gani? Na rĩu ngũrie rĩ. Yeah. Wewe ni wĩra ũrĩkũ ũngĩenda kũrutaga? Sasa mimi nilisema for example nikipata capital. Nijeke tu ka job yangu hivi tu nione hata asubuhi naamuka. Naenda mpaka job yangu nafungua. Sasa sipate pesa mingi 500 tu ndiri ama 1000. Hiyo pesa inajipanga. Ndaweza kusaidia mpaka madhi kama madhi sasa hivi my sister ako from 3. Mimi ameangalia. Yeah. Sasa nimeangalia madhi hapo na yeye sivile ati yako na nguvu vile. Niko aso tu kama kawa. Kwa hivyo ana aso pande hii na mimi na aso pande hii. Kwa hivyo ukipata hapo 200 ama 500 tunasukumana tunaiza. Yeah. Sister yako ako shule? Yeah. Na ni yaroleta iguru? Ni yaroleta iguru. Yeah. Kuna mtoto mwingine ako shule? Ni hiyo tu my sister tu last born. Mzee anafanya kazi gani? Mzee yale tu kalewa. Wale tu. Ni zile tu stress tu hapo kawaida tu kwa ile mbaya. Sasa ninakumbuka nikiwa high school one day. Nilikuwa nafanya vitu vingine kwa sasa ili tu nipate job. Yani nipate pesa. Kama sasa unaenda disco tu. Friday na Saturday na Sunday. Ilikuwa yangu ya kwenda. Dance. Kuna kilambu nakumbukanga sana inaitangwa Roy Annex. Huyo mama namsaruti. Anaitangwa Masi. Ati naitwa? Roy Annex. Roy Annex. Yeah. Huyo mama Friday na Saturday. Friday Saturday hata walimu walikuwa wanajua. Ikifika saa 10 Joyfrey ataonekana huko. Iko wapi hiyo kilabu? Iko pande ya home Kirugwe County. Kirugwe Sasa hiyo Friday na Saturday na Sunday naenda kudance. Napatiwa hata kama ni 500 ama 1000. Kwa hivyo kwa hivyo narudi tu shule. At least ili tu nijikakamue tu kama vijana wale wengine nisome. Sasa unaona tena unapata challenges. Sasa kwa hivyo sasa unaona sasa nimetoka nikiwa nimechelewa. Kwa hivyo Monday itabidi
na saenda ama nikose. Tuesday nikienda sasa unapata mwalimu ako tafu na mimi. Na mimi naenda namueleza ananiambia Joyfrey na kuelewa. Sasa wakati mwingine mnapata mpaka na mwalimu huko kwa pilamu. Lakini naomba kwaso. Ya. Maisha ikasonga hivyo tu mpaka nikafika mahali nilipo hapo sasa. Ya. Na bado maisha inaendelea. Maisha inaendelea. Okay. Guthia atiriri ndimwire kaundu kamwe ngono horo wa Ngai Ngai ndarutagwo mahitia nima ya na ni ungenagia ni undu wa kwiyumiriria Bebe buzi ona Jeff atarakwira tulikuwa tunafanya naye kazi ya promotion ya huyo Anita ningiambiriria wira si nenda hena rugano rwakwa koguo wira promotion hiro tukiambiriria twambiririe nake koguo we used to dance tulipo koguo na ikora ati ni athiaga Friday Saturday na Saturday hau no twamumenyeire koguo akijoin arikia form 4 twamweteire arikia form 4 ni ndakirikirie 2016 akirikirie 2017 mathoma cukuru mu asa different school ona twamenyanire wira-ini koguo twajoin wira promotion ile yeye yako na shida ya mgongo unaona kona sijui etawate Iguku so yeye litagwo na githungu actually litagwo hapo amanta gikuyu litagwo Iguku koguo wira wa promotion twathiaga nie ama ni ndi muiretu ni nguthi na nyine kiharo na noko twari ho magana matatu ri mundu ngi no ukenio ne nie to ndi muiretu it is true no mwanake to ndagikenia muhiki muhe mbeca when yani afatie kuhe muhiki nima koguo yari by the end of the day jioni amechoka sijui anaumwa na mgongo ukona na next day to niwe mwanake he group yo itu no yari abia kuina so inakuwa ni challenge ni challenge kubwa sana tunaona kwa hada kinyire maybe akaba kuinuka tutogethina bena wera ukaba gucoka gicera ngamba like ania ko ginya agicoka na ni ngiko ni dauma shukuru nani wera sio that job yo kazi ni poa tone jega for a living not jega ati you get for future tondu bado uri ona thina wa mwiri na wera mari hona commission mwendia mari ho magana matano ma kwendia onogete uguo ona utinda ukiina muthenya mugima kira wasevete ne kyo kuhuthira so bere no jugia atiriri ona ma twandika wira ri okay we are not profession ati tuko na education iko juu sana hatuna degrees okay most of our to short ni mono makinyete kugia degree ni nini they accounted ona netugi atiriri na ringi ona ungidai na kothi oyothe na ngire matie na kothi makinyire form 4 todo arrive na station ira marere kabidi wafanya nini mage gothina mawaida wa progress hiyo nini education so mimi nasemanga nitokana tukahoya wira kabuzi nejokanaga kuhoya wira no kahe nema no we unitikaga ta I'm a grown up yes I deserve this na get lakini kwa station higesha in society like tairo swa promotion twahewa ni wira wa Safaricom kana Telcom kana ke kana wakwina kana wadawa kana wake most of bosses ni mwana atirere aya ndo kuhewera ore ado matumenyerire aya watu wa short ukitaka kuwajua wakuta kwa music ama kwa kuact moya tete tigota wiroge beyond that hiyo ni mentality ya watu but sisi tunaweza fanya mambo mingi sana kuliko hiyo music nafanya kuliko hiyo acting nafanya tunaweza fanya mambo mingi hata kwa ofisi it is true na get so mimi nataka hii mentality iko na watu iondoke sisi we are not just artists and actors we can do more yes we can do actually ni good kana ukijira ati niwekete course ya mimi nimefanya HR human resources management yes so naigethie goro hapo kwa receptionist I can do better than huyu mtu mnaona ako sawa sisi tunaweza fanya best todo ithuere twamenya this is my life ani hodiraria so I have to do my best mre unakomenya nyoa dathi hado hagi na guona wira but kwetu sisi tuko in another
society. Kwenye another world. Kwa nataka kuambia hawa wanatupanga kazi kama ni za promotion. Ni matokuweta tuli grown ups. Yeah. Wira. Ni Wira. Ni ndile mwana mimi nimekuja cause I need money. Yes. Tuha ntondo wa besa, tutire ntondo wa urataka na kile. Ni na maundu maku na urenda gutwarithia na. Yes. But most of the people of all bosses or what matokuwa gatalelele oyo uti handu angethie uti handu angethie wera handu hangi agutura nanie unashika of which is very bad. Toni ndika nginya ngetiga wera promotion buzi ndaigiro ndiare hita nyumba meri 3 na iro promotion ile ne ndeire ko dakire ngiuga atirire what am I doing ni meri miezi 3 sijalipa nyumba na nimeishi kwa jua nikidance ili watu wanunue the products na unalipo na commission na nalipo na commission na rejua agikwendia so mimi no inuki otariki mimi nikilizeni hiyo kazi ndaumira hau getweka huka tao mimi bedhe najulikana tao mimi nimeishi kuhoka tao ona dhai sio naingia moto negozi tao na hoka I know that na nipate kitu najua because by the end of the day nimejiajili sijaajiliwa na mtu of which it's better off. So kwa bado na capture venye anasema aweke kazi inaweza kuwa more advantage kuliko akiwa ameajiliwa. Joyfree thino wa Mugongo na kana Iguku riri ni permanent ni kuri ndu wanero hi kana wanero ni mamu wanyu no rithondeko kana riu ni uguo ko bingo ko kite madam okite bau ko madam okite bau ko akera mami thinjo one kana mseja no my dad ni aregire your father kirego thinjo dad ni aregire tandu watu ma ndani ni amwiri ona ta thinjo sithira ngudaigira mwiri ucio wakwa tandu ngai akinjira ko ni amenyete tandu ni kindu kio yani I think it is not a problem. Si ati ni ugonjwa. Ndio nimetario nao. Na ndio akasema hapana, hata yule mtu akaa hivyo, akue hivyo. Unasikia historia ya mtu ashachinjwa Iguku? Vile inaspreading kwa mwili. Alafu unapata yule mtu mpaka yani anapata na ile kitu ya stroke hivi. Kwa hiyo hakuna kitu anachofanyia. Mimi nikaambia kama hivyo ni hivyo, acha nikae hivyo. Juna natembea naenda mahali ili tu ni wrong distance west tembea mahali kubwa sana. Just tembea wrong yani nitembea long distance hivi. Si tembea. Unaweza simama kidogo? Ebu angalia na huko. Ebu kushi mchukue. Sawa? Haya ebu angalia picha pale. Ucio niwe Joyfree ni muramuona hau erori amitamba yani kio kiiga o ni muthuri ni mwana ke ni jamba ina hinya ndukamihuthi uguo reciria ina miaka 26 ndauga arugame uguo nigetha mundu ungenda kuona kirugamo giake no amuone miri ni tumui si ndio ai karani na ruguri Joyfree ri wabere ni wikire wega ni guka gathuri na unamuona mundu ungi mimi unafanya vizuri sana God akubless amen mimi najua mnakuanga wengi na mnakuanga na chama yenu si ndio na group yenu mkuje nyinyi wote mnakuja tunakaa hapa chini tunaongea stories za kucheka tukaria itherũ ritũ rĩa kawaida si ndio juu unajua nini itherũ rĩngĩ nĩ rĩega rĩa kũnina depression na stress no anyita no ti itherũ rĩrĩa rĩgĩkĩraga you see tucoke haha Joyfree rĩu Joyfree rĩ nĩ wĩra ũrĩkũ we ũngĩenda kũiga tidiona kawira taruo taruo no ra iratu hijikiraga ni nyendagirio ni miri na kanjiria kuruta wĩra ũcio kuma rĩrĩa kanjiria gũka mĩtambo-inĩ ya nikio kĩigaga ona tukifight muno tumsindio si tumefight sana sana although unapata ti andũ othe makwendaga nakumbuka kuna madha mwingine alipiga simu akasema ati mwĩrĩtu ũcio emenyerere muno ni emenyererwo muno araugire taga andu anene ndai na msimama unakumbuka hiyo simu nakumbuka ndikaweka loud speaker ngikwira hiyo hizo ni kawaida tondu ni ndikanaga ngimuria atiriri
ni uri ciana na nikamwambia kota ngihurira miri thimu ajorie ora atyo ndamurire atiriri mathi kota ngihurira mwana ucio thimu umumiriria handu hakugo okay the shida ni nini kabuzi the industry ya music nda utire boru kafakani nikegana seka junior itoda rwimbo rwike atia ruthina benema kogwo tutatiganaga nake iyo ni art but adomoni atiriri ai seka aiketio but of which nedeoe na kenyeoe kogwo ana mutu nzo akerio guore ye onire I'm married to that guy ona ndire kuria makeria ona kiria makeria ni riri ni kuhurira thimu actually atari record unakumbuka atari record mwongeo nakumbuka mimi tu sio ekwende sasa nikashindwa matha naongea aje juu unaona muciari mwega ri ahuragira ni mwana nima he mutumia ucio haro miri uhoro waku kai uragituririe ningi you see unaona akamutara akamura akimuri atiriri mathino uyu ukoragwo tiguo kuri ni art no anyita unajua art ni nini art ni kukuja na kitu ambaye haijafanywa unaona saizi mnaweza fanya kitu mkiwa na meri una get kitu gaino no atume mweke kaundu niguo yani ijulikane design nyingine unapata kuna watu wako Tanzania manu wa Kongo hao wenye wana dance sana wako group ya vijana sijui waina na msichana mmoja saizi wamekuwa watu wa famous yani kuenda ila matali shukuru unaona gaino atume mweke kaundu tumiri mwina joyfully ukore inaitangwa hiyo kitu imeenda inaitangwa viral unaona ugakoraga atiriri ni thimu irahurwo ni ndega irarihwo mwagiro ni gukorwo mwe kundu kuna unaona na korwo nino hoe erorire mitambo yana kio kiigaga kambuni iria cikwo ithe ni cia kwendia migunda ithe ni cia kwendia maguta ithe ni cia kwendia irio cia mugunda ciana ici tu cia advert tondu wira wao matingĩhota kuruta mawĩra maritu sindio agoro ni mundu ta Joyfrey ena iguku mugongo angĩruta wĩra muritu nĩranjagia kurehe thĩna kidogo wathikĩrĩria agoro ni mĩrĩ no mũiritu munini na gukire maundu mangi mundu tangĩhota gukinyira tũgĩciarĩ ũngĩkorwo wĩ hau na wĩna ũndũ Ngai gwikite wega kurathima ukona mbere na no hote kuhe ciana ici wira andu ani maheo wira aikora we hauna ni urenda muthuri ani ugitwo ni athuri aya araihua tungu agima no wira no kuhura na matina ni tuga handa kana uga frustrate no ma boyfriend maya maraihu mairu mabekira kiratu namba 10 ni mwana makona nderu cia nginya githuri tuna Joyfrey haha Joyfrey kila kiratu namba cigana giki ni namba ni igire na nuthu thita mo igire na nuthu Joyfrey ona mwana tu igikira ni yes 34 naona tutarutwa Joyfrey bado naona Joyfrey bado no githuri we ni mwiri wothe mukuhi ketwarie hau tiga madharau tiga madharau no kuria itiganu ni advert dragi irongio magenda kuwea yani mundu ucio mutumia uri ukuona haha ni agatwira twagutuma we twagutuma kiama we twatwire mwiri ucio ungi uhana atia ni akareta guthie ama ni aje ni Joyfrey no nyende Ngai akurathime na njira nene akuhe family akuhe mahima akuna maithitu maku mathaka hau coke akuhe gitumia kiega giciri uguo kira take care uri ohana na oga take care Ngai akurathime akuhe wira uria wi waku you see ona we to baba mi ari angi the same case applies to Mary we kwa sadaka kuri we rutanirie ne hinya uria wothe ukuhota uciare dakuri uciare mahimeri manene maigana tani God's time is the best no menya God no menya Ngai ndahikaga kidokiwa how God time is the best miaka 25 ciara mahimeri mwakinya handu
kurite magakuo uguo magakwiraga mami ihinda rĩa kinya rĩ utikeno kĩngĩ ya mushani no wakĩhanyũkia mũno miaka 25 ihinda nĩ ikinyu aigua ngwĩciria ũhoro ũcio umepata mzee bado Ngai nĩ agũkũhe yeah I believe nema rĩu Joyfrey rĩ nĩ rwacogwo nĩ mũndũrũme ũguo bara ũkamwĩra jaribu kidogo Aye. Gudi amwĩra nĩngũkũhũra mbara sati ĩthire ũmũguthe magũrũ ũguo rĩngĩ ai ndũkũringa ũhara ũragĩkinyĩra hinya wake arũmĩrĩire no menya nĩ haha hau weak point akathira hinya kamenya basi uguo tukirwa nawe ngemenyerera muno ngarwa ndikarete ũũ no weak point ukaigua pa wewe kama kunyita nĩ ng'embire unajua kitu yenye mnanifurahishanga nayo na mjui mimi nikiwaona hivi ninaonaga Mungu nema tondu gutiri mundu ungi ungihota gwika ũũ niguo no Ngai tu nema no ndure ungenagia muno ndamuona ni ati zile viungo zote ziko na ule mama mwenye ako na kilo 200 ama 300 uko nazo nema zile viungo zote niko nazo Joyfrey ako nazo kweli yeah na githĩ ndĩrona Ngai nĩ ahotete gũcokanĩria ciĩga ici ciothe ndĩ nacio agacicokanĩria thĩinĩ wa Joyfrey agacinyihia tu no mũndũ ũyũ nĩ mũgima niguo unashika wendete mũtumia mũirũ kana mwerũ ka black beauty hivi tu ka black beauty yeah kena jarumita yaku twathe kũgwa ngakena ngingĩrwo nĩ riri ni kitu ya maana sana yeah lakini mkiheaga hinya kujipe courage ni kitu ya maana sana kweli juu vile Maria amesema kukubali si ati urefu inanunulia yangu kwa duka ni vile God alikuumba kweli yeah unakaa nyumba ya pesa ngapi 5k yeah hiyo ni bed sitter yeah no nginya ũkorwo na kĩrĩa na nyũmba ĩna kĩoro thĩinĩ na nginya ũkorwo na kĩoro thĩinĩ na tũmaĩ kũu ta thurume ya menja na mũrĩu no me igũrũ wakora rĩmwe challenges nĩ katĩ marĩte raini bau mũko ũguo mũndũ tarĩ gwĩkora marĩte raini bau magakũhe nĩ hinya gautano afinya mũkuire ya maĩ no nakĩona rĩu no imagine gwĩte mũtũngia ni rĩu nakĩona ona mũtũngi guo mwenye wakĩre mũnene gũgũkĩra kuna ngia rĩu gĩkora no mũtũngi agua mũko mũrĩ athaka ni mwĩragwo nĩ andũ tara gĩkĩra gĩkĩ handsome sana sasa wewe ni Miss Kenya simfanya beauty content ya nini ya watu wafupi tugeragia but hatujai succeed by the way no tufangaga hiyo time ikifika I don't know why unajua sisi we are just members of short stature muna sponsiwa muna sponsor goni andũ angĩ okay ama unajipanga tu nyinyi I think tunakuanga supported na government but is where ile tuimeba kuna officials kwa hivyo na maũndũ mangĩ magĩbanga ithu tutige mutimenyaga yes lakini haijaikuwa ya short stage hatujaikuwa Kenya but every year annual nitokagwo na it's like a celebration and every year once probably October hapo yeah rĩu rĩ nĩ mũrĩhaga taxes asa tutiliha taxes as long as uko na hiyo ID ya pouch ndũngĩrĩha tax koko ni wĩra ũkũiga that's why nasema ni much advantage si to go na job ya kujiajili for once hatulipi tax so inaweza kuwa more advantage kwa na gũthũkũma no tũthũkũme makĩria cause pesa zenye nastahili kupea tax I think na add product ama stock yeah it is true hatulipagi tax mutirihaga tax uguo mundu ũgĩtwo Joyfrey
wewe na ngiri ciaku 50 no rute wira uria utarona no ndute wira tare thutha wa gũika mwaka ũmwe ũgĩthira ũguo ndĩkorwo ndĩ kũndũ kũnene mũno wina ngiri ciaku 50 ndĩkorwo ndĩgia wĩra mwega mũno ndĩkorwo na nĩngũbota gwĩteithia wewe ndũrakĩruta kawĩra ũkahora ni kusinenderia online online business. Yes, but I know soon. Yes, but I don't. Okay, that's what I already nikio keigaga. Yes, most of them women support. They are Darigoko. Aki. Most I really appreciate. Onani. God bless you, Sana. Amen. But they are giving support. Kula majira. Okay, this month mimi nalipa rent. Oh, yeah. No na. Kwa hiyo I will support your mom. Condition yako. Okay, anaigera madivisi through my mom. Niguo. Na nyama support bado. Sijailala ja. Kwa hiyo ndo kila wakati umekula lunch, umekula supper, let me said something. So I really appreciate. Yes. Na God saina nauza vitu online but very soon nikipata capital vizuri nitaweka job. Nikuiga wewe. Yeah. Haina huko hewe. Ndio kuri maundu mathiaga ukahora. No kahora nafurahia sana. Naona ni ugite na arata. Muno aige. Ndi twajiraga ngai akurathime kambuni ndirarehirwo nyumba. Kwa hiyo ndo wadaire mieri 3 kuma UK. Yes, and I think nilifurahia. Ada baira ngiri 30. Okay, ni nyumba ya ngiri 10 so I was like, hey. Ni wela ya kairetu. Unajaribu bungo sana. Ngai ora ni gukurathima. Amen. Na njira nene. Najua very soon. Yes. Mambo itachange and all will be well. Itakuwa mzuri. Mirori wa mitambo ya nikio kiigaga ni mire ni mumwe ni murata wa ni mugeni guku mitambo ni ya nikio kiigaga mugeni witu muthenya wa umuthi ni Joyfrey Joyfrey njira-ini na ongikorwo we hau no wende gu support Joyfrey na njira o yothe Joyfrey no kahana thina we are just talking na turogire no wega gukaga haha tukaraha wega wa Ngai wathikiriria mundu akauga uria Ngai amwikire ongikorwo we hau no hote gu support Joyfrey ari ha nyumba ciringi 5,000 na ni arenda ngiri 50 cia kuiga kawira to ni ari thina wa Mugongo ni ari Iguku no anyita na wira wake ni wa ngiri 50 aige kawira hote maica mahote guthii na mbere ugikorwo wi hau tu na wina kagana gaku ngiri 100 ni mbeca nyinyi muno cia gutumira Joyfrey no ukorwo hihi no uremwo ni kumuhe ngiri 100 na no hote kumurihira nyumba mieri 2 ciringi ngiri 10 no ukorwo no wage ngiri 50 no mwira atiri ngiri ci tule ndire thi wambiririe nacio twambe tuone haria ugukinyia mathikiriria no njere tuteithanie na Joyfrey ni githuri gia bata ni kibiste gia kwa muno na njira nene githuri kiaga muno na Joyfrey ti murefi Joyfrey ni athuri aria agima Joyfrey ni mwathiki Joyfrey ndari fagafaga Joyfrey ni kimundu kiega tu yani ti kiremi ti kiungutuki ni kiega muno anyita gondo here namba yaku ya thimu haha namba yaku ni 0710 hiyo ni namba ya bia bas ni this Safaricom Safaricom yes 0710 814 246 0710 814 246 hiyo ni namba ya Joyfrey njira-ini athikiriria ungenda tu support Joyfrey na njira o yothe aige kawira kau okiraga rucini athia kahingura kawira gake no tumu support ni githuri kiega oikorwo we ni urenda muthuri athikiriria atumia no tucokete gwethera athuri haha riu ndirethera Joyfrey we niwe mundurume wa mbere guka haha gwethera mutumia mategiuke yes agikorwo we hau Joyfrey sawa kabisa gaciro nyua kamanda cio hwa-ini hapo sawa gutire bara ara mago ni kurwa na no igwo nginya ya mwire ringa mundu weak point ugakorwo withi haha gatagati-ini wa maguru ugakorwo ukimwira Joyfrey pole ndima na uru ona bara iyo ingi ugathondeke ati arahota kurwa ino akaremwo nino gutire agikorwo we hau no wende muthuri kimwana kihu kina hinya kia miaka 27 uguo kimwana urakuona mugongo guo igathakagira mugongo waku ukirugarugage uguo mwe bafu nyoro na mwe bafu bafu kwa sababu ndio mwina mama wabe la kimo hau no uri kuiguragira sawa igakumutha wega mugongo na ningamugumutha nginyite handu akakunyita uri mukumutha guku ngingo abo wanyita Joyfrey haha murira Joyfrey thimu ai mutikone tari jokes no korwo we hau fiu na no ko wethaga athuri matura makunyarira na makugiaga hau kana ama una frustrate ukiwa dem
na wanaume. Labda huyu ndio bwana yako. Unajua watu wengine wanaona kama ndio wengine kani mchezo. Unaweza pata umeoana na Jeffrey. Ukumbukage Kamburi, ukumbukage mitambo ya Nikio Kigaga ama ni aje? Nema. Yeni, hurira Jeffrey thimu. Agoro we America, agoro we kuria Boston kana California. Kana kuria Massachusetts. Kuri ugikorwo ri Oxford. Ugikorwo we Germany, we UK, we London. Ugikorwo guku Kenya. Na no wende muthuri wa rikarere kana wa age eno. Kana wa mwiri to uyu. You ha Jeffrey 0710 814 246. Niwe already no wahikania. Goko ndongi mutare mutumia. I'm telling you. Ndu uri ukahana na mutumia ru twanjire ukuga Jeffrey ni mutumia. Na tumeire wa hato wa. Cokerie Ngai ngatho na njira nene. Kyo hiki munene. Kwanza hawe na ki muno wiki. Ndatire na ki. Nawe mundu to ni agiaga arata ageni ri. Ata no kumatia. Na kumenya mundu no wa muthemba uriku. Nikyo gitumaga tu survive. Ona mundu agikwandiria achana ni kweli. Taru ni numago. Ngari waru aranu madajo ndimo mugucokanaria ati. Ona giki ni kiheo giako. Kyo Ngai ahete gia kwaria muno. Ni njaragia muno. Runi na mundu angijira ni njaragia muno ndimakaga. Tondu mamu wanjiarire uguo. Na mundu ucio tuwe wa nyumbi. Wanyita? Na kyo gitumite mitambo teno ikorwo kuo. Naguo. Mene thiku ici ni ready indo online. Iratu iria turekira tha ici iratu cia bata njega mifuto shati gakuhumba uguo karungara kairitu kega. Gatikoragwo na uru na mundu. Aca no gwetha wagiriru. Uko wena kindu ungienda. Iratu cia ciana, iratu cia tuiritu, tuhi arume atumia, mifuto miega ya taki mashati mega. No me ukuhurira thimo. Namba ya mimi ni 07 99 57 32 20. Yep. 0799 57 32 20. Yep. Iyo ni namba ya mimi. Na magongona muno, events, mugithi. Ugikorwo wina handu ngenda gutumbuizwo ni miri. Mena Jeffrey. Ugikorwo wina birthday ya ciana. Mete moke maikare hau ciana ciringa go ciana ici nene cio. Ama ni ate. Yes. But the last time kwe mutumia wa Wochile na alikuwa na udhoni uko Thika sijui karibu fike Murang'a. And she paid well. Pega ime. Koko dathire ngeina nyembo igere ithatu and people appreciate. But I don't make any re. Koko ni ndorate ukuthijike atia. But I did it. Ndoni ni murathondekerwo ngari ciina speed haha gia ha. Zina ziko. Ngai gukimuhetukari. Amen. Ni tamaka Ngai. Amen. Ni no thiki ore othe gwika nyone mwina gakari. Asante. Tuike harambi. Gayeho. Yes. Asia kwa hai. Sidio? Gakari kanyu. Na amesikia? Amesikia. Nongiyege kiundu. Akothera mundu. Nongiyege kiundu. Ngai ahuthagira mundu miri. Ngai ahuthagira. Yeah, I know that. Ngai ahuthagira mundu. Tondu indo ici ciothe ni turacibatara. Nima. Na ithuĩ ene cio. No gukinya citakinyite moko-inĩ maitu. Anyita. Ni nduri thimu. Niguo. Thimu no wikarite na ihinda rigana atia? Miaka mwaka umwe. Ugurite thimu cigana? Nyingi muno. Uguo niguo kugaga uri ugurite ngari. Nyingi muno. I'm telling you. Niguo. Bei ya thimu ri no ta bei ya ngari. Azin ni ihinda ria kinya ria kuguraga ngari. Ndukagiikaga ni bei yo urero. Niguo. Tondu ihinda ni ria kinyi? Ni ria kinyire. Ihinda ni ria kinyire. Ni ndimwendeire guthera muri atheru muno. Thank you. Ni tumundu tutheru muno twega. Tene tuiguaga ati andu aria akuhi ni Congolese. Wa Congo. Andu niguo moi. Ona andu ingi metagirira maigua language ile okwaria. Makaigua aria Gikuyu. Nitwathia promotion mkoga wa Congo amekuja. Unaona? Ndio mwa dance hado roli-ini. Kuja ni muone tu Congo, you know I get. But ado moyo guo na kuchange hiyo mentality ya watu ni hard. Ushapima weight? Uko na kilo ngapi na usipitishe 11? Sasa niko na 40. Hatukuwe serious. Sasa niko na 40 nimeongezea. 40.
Nimekikana mimi. Kilo 40 akili ndeno yako atheri. Kilo. Yeah. What do you mean? Nimega nani? Ona tidena, si wewe ni healthy sana. Much healthy. Yes. Much healthy. 40. Yeah, no, mimi naweza walk. Si kama Jeff, mimi naweza walk. Si hata wewe walk. But you just walk kama no. Do you walk sana? Do you do any kind of exercise? Inafanyaga lakini ile tu kiasi tu. Yeah. Uko na kilo ngapi wewe? Sasa naona kama nitafikisha 50 hapa. You people, you are very healthy. Sana. Muko sawa? Muko wasafi, muko healthy. Nini IQ iko juu kabisa. Nyinyi wa Nairobi. Si ndio? Unajua kuna wase wengine wako tu yani ni wako sawa, wamedhoma na megeshagi na nakuu. Metu itejuaji. Na nyinyi mko hapa tu Nairobi mna haso. Itabidi. Unaona? Badala tu heishana ishi Wira. Tadaithie please. Erori ametamba yandikio kiga. Tadaithie ura tugwika tuhe miri Wira specific. Karokage Wira wa office gakaruta. Afu ni kairitu kega. Tadaithie ura tugwika. Tuhe Joyfrey Wira specific. Burona atia. No ukorwo we connected na mundu ina kambuni fulani. Age miri Wira wa receptionist. Yeah, ikapo hata front office ama. Hata front office. No ukorwo we connected. Na andu mena kambuni ciao na mawira mao mangihe miri Wira. No ukorwo we connected na mundu mena makambuni kana supermarkets mangihe mundu ta Joyfrey Wira. Wira wake no wa gucera kuwa kiroraga counter ya thiru. Ira thiru stoko. Agoka kauga kindu kina counter fulani ni thie kirwo kina. By the way unaweza kuwa hapo na watoto tunaweza wasaidia. Wewe pia kazi ya marketing iko sawa boss. Marketing. Tazai sire kile itoreta wata. Maybe like TikTok hivyo ama nini. We have followers. By the way you have followers. Mimi kwa sasa niko na 43k. What do you mean? Kwa ege marketing kido lazima itaenda. Yes. And you are not saying that. Nimesema. Hebu sema vizuri sasa. Mimi saini okay. Daisi kuma joke kuma nyume haha. Head last time nimeongezea followers sasa niko na 43 si kwa YouTube, kwa TikTok na tuone kule short clips. At least kuna watu wamenirecognize, wamenipea kazi za marketing, kamegoda. Na kile ndio na kenini ile inani help. Maybe kama ni kazi ya online, waje tia kila watu ndio kurorehe pesa. Urathi ukagora na pesa ciakwa. Ndiro waku man. Tikaga metambo ine. Eka tuge. Ina nene mundu kundihira thiri. Ngatira nduraga. Ngine sai mukenya na thiro waku. Ne oka no mwaka. Ngine sai mukenya na thiro. So okaterere. Wayo kana kuka market ni le. Thiro na ki. Nirare he umuthi. Iki kiona mundu ngindihira. Aya kire aratako. Aya na thiro wako mumurehere. Tukoge ni 11. Wakiuga. Ushasema. Unasema ni gapi? Niko kuyoka hora. Tika kumaka ungenagia tondu nduraga. Marketing kama ni ka advert my friend. Nakupigia kitu safi. Si mimi najua. Unajua yenye nilifanya last time ilienda. Wewe ni poa. Akikorwo wi hauma. Ni gutiro ndurangenia. Tatungite na ageni haka na mundu ena thina fulani. Akahuragira thimu akaigwa ni arateithikire. Na he muthuri murata wakwa, muthuri ucio ndingirikana na wako ni aranyandikire message aranjira na no wega twarikia gwika kana gwitira mundu twarikia gwitiria mundu kindu kana mundu athiona wega ri no wega kurehaga ningi andu acio magoka kuruta testimonies kuga niondire wega no anyita. Kuna jamaa alikuwa anaitwa sijui nani Mukurino, alikuwa amekuja kitambo, alikuwa anakojoa na kaveta ni ahonire. Wanyita na ndire ndoke guku nile thoke tucokie ngatho actually hata yameanza kufanya interviews. Mimi nilicheka tu yangu yote nikasema kai ngai ni muthingu mai huyu jamaa ameanza kufanya interviews uguo ri ona ni wikite wega ni guka kugo uguo wonete thutha uyu unaona kuga atiriri ni kuma ndoka guku eroriria mitambo yandikio kiiga ni nyonete maundu tofauti tondu nduraga gia kuria ona ngoro ni ta wira tocio heto wa ku promote migunda ona ngoro ndurakiheo ati tondu mundu aheagwo endia o kanyamu kanini na ni njui wendetie cia ta igire no kona kanyamu kanini. I know that si ndio ngai ni gwika maundu manene kurage urendia mugunda eka ta 200 maundu macenjie na njira nene
Uguo miri ugikorwo wina advert ugenda gwikirwo ni miri na njira o yothe riu followers yake TikTok ni 43 na 43 ndungiaga thino wa 43 hatingiaga andu atano mangigura kiria mungi advert noguo niguo tureka tugateithania si ndio the same case applies to Joyfree ugikorwo wi hau na Joyfree no wende arugamirire wira waku ona mwako ni uraka nyumba ya gorofa Joyfree oke akoro eritho riaku umuheage mbeca icio ciheagwo bundi ciringi 1,400 muthenya kana 1,500 mamwana kioyo angirora mwako ucio waku mwaka umwe muturire wake na wacenjia na Ngai eguturari akuririkanite no menya kirikia hu ni gukore connected uguo kirikia mwaka ucio ni guthiathiete mwaka ucio ungi ni turuka manyina ciana ici tondu Ngai witu ni muthingu na Ngai witu ni mwihokeku niguo nguraga thini wa mitambo ya nikio kiigaga gukora mitambo ni ya nikio kiigaga tushirei by the way tunaenda 14k subscribers sai so kile Ngai si God na unajua tujamaliza hata miaka 6 miezi 6 ama 7 ni vile tu God anatupe favor nani nikio kiigaga family wana magatuenda tu ukakora ginya mpaka wanapiga propaganda wanapiga shout wanafanya advert we nirora ile mitambo itako nikio kiigaga subscribe unaona unaona anatumia mwingine link ana share una get tunaenda 14 na nijue Ngai witu tukeni na mwaka uyu tutukorwo tuthiete o kifau tondu Ngai ni mwihokeku na ni muthingu actually Mungu amefanya kitu ya maana tumesimamia na kampuni ya Rimavest ya kuuza mashamba na wametupromise mambo mzuri juu tunataka twende tu pole pole tutaanza kwenda live unajua inakuanga ni program tuna record alafu tunairusha kwa channel if God wishes tutaanza kwenda live tugakorwo tu live ta thaici atutukiaria uguo ri kwi mundu ratuhurira thimu kwi mundu randika message ukona uria message irathi unaona tutakuwa tukienda live na Rimavest wamesema watatu support tukishamaliza vile tunafanya nao una get actually mashamba zao ziko nini Malindi wanauza eka moja 350k unaona alafu aulipi cash unatoa deposit ya 50k hii balance ya 300 unailipa na 6 months unashika hiyo ni poa yes alafu hii waneka wamekupandia matunda mangoes maembe yes nduragura mugunda mutheri theri uragura mugunda already muhande maembe na thini wa maembe mayari mugunda yake mweri urakuwa maembe urakuwa mite 50 pieces una get alafu muti ucio mweri uraciara maembe 1,000 unalishika hizo ni mashamba za Rimavest uguo ndada gwikira ithafu uguo ri muti umwe ngorora kuwa maembe 1,000 ri ona hata usifanye times 50 wacha tufanye hii embe moja unaona hii miti moja si ndio ona mwisho wa mwaka ndukendie embe ciringi 10 Rina 10,000 no ngiri 10 ri times na riri na rumite yo na mite 50 ri uguo ni mite ke uguo ni ngiri 50 ri times 10k wina ngiri 500 mwisho wa mwaka na nesia sokire cia mugunda na kitambo na by the way mimi already nishashika moja naenda nikilipa tu balance kidogo uguo ri mugunda o mwaka ni rakuhe ciringi 500 no menya maembe matiro ma ciringi 10 iembe riu makibao thaici na 25 wanyita riu ni twekera bei ya thi ona ngiri 500 ri ndukiruta ciringi 200 cia maembe maria mariagwo ni nyoni wina ngiri 500 matatu iyo ni Rimavest kambuni ya Rimavest irakwenderia mugunda muhande maembe na for information mugunda ucio wagura mwaka mugima nio mari kororagira mugunda ucio kana we America kana we Germany kana we Gitari kama uko mbali wao ndio wanakuangalilia hiyo shamba unanishika na wako pia na plots za 50 by 100 hizo plots za 50 by 100 uraba kuru marako ndire ciringi 9,000 ngiri mwekathie 9,000 nanyita 9,000 ri Nigona tinginyu ngirigana 9,000 ri uraruta deposit ya ciringi 25
Unajua Joyfrey? Yeah. Balance. Yeah? Balance tareke tuke ithabu riu. Ngiri na itana ni ri. No ya weka mathabu practical niguo. Ngiri na itana ni ri. Minus 25,000. Niguo. Sira tegera ciringi ngiri 74. Yeah. Ngiri 74 urari hana mieri 6. Ugo ne kuga atiriri. Ugo ne kuga atiriri 74 divide by 6. 1000 divide by 6. Yeah. Urire haga ciringi ngiri 12. O mweri. O mweri. Itestakire nyingi. Haya, na ngwire kaundu kangi riu ngukenie. Agro no remo ni kuri haga ciringi ngiri 12 o mweri. Urahurira director wa Nimavest. Ukamwira nino remo ni kuri ha mbeca icio. O mwisho wa mweri no nyonage ciringi ngiri 10 kana ngiri 3 mukarikanira tori thi mugunda ndotwika waku no ngo gukiura haya na nginyona kia giki gia 50 by 100 wi muhandire maembe ona kio manyita no kiudio kirakuwa mite igana no ugayanie tondu ikemwe ikoragwo na cia inyanya no anyita no na ikemwe rakuwa mite 50 ugo no divide umenye kia 50 by 100 kirakuwa maembe maigana you see na naona warikia kuriha balance ukaheo title deed yako. Wow. Akiwega bio. Unaona? Riu reju ni ngwenda muigithie. Na igito nginya mukoro mwena ciringi ngiri 25. No menyo ringi kanjarie na director. Ugikorwo na ciringi wona no urihage ukahora. No uigithie ka 50 by 100. No njarie na director. Yeah. Ona wage gukorwo urutite deposit. Jarie nake. Ona ngiri 5 ugaikia ona ngiri 5 ugaikia ti andu aya ngini nywe wanyita kana ukorwo wi disabled wi hau na no wende kamugunda gaku na no ukorwo tari na deposit iyo ni no hote kwaria na director nawe turikanire nawe no ruta deposit no ni urikagia ngiri 5 o mweri ngiri 5 o mweri umenyerere ukaremererwo mbeca ciaku no ciure Niki waje ku blame Nimavest. Wanyita. No ngwariririe Joyfrey. Wage kuruta deposit iyo. Wona ngiri 5 ri. Ugaikia. Na ringi hahe mundu ngikugurira. Ima. Ngagura tari itheru. Ndingi wega wi. Bitaba yani kio kiigaga tukoragwo twikiria. Unaona? Eni. So, ndio ni kwa ndo maigithitie. Actually tulikuwa na twaina plots 40 pieces. Na no koroni guthira irathia na si exaggeration nini migunda ikemwe twani na ikadhate na zimebaki kidogo sana watu wengi wamewekesha na God wa bless ngeja murathime nywe muigithiti undu ringi muhoera niwe ukwanjeru kuriha balance ire yatigara ngai akuhe na agro ni kuhota kuigithia mugunda eka 2 eka 5 andu ni magure migunda iyo riu andu itumorire na guko na kuria kwanyu progressive ri tonire ndikuwe kwi mutito ri andu maugaga matingigura kuu ni kuri ngari rutha ici kia kumbura tu no wone asa no ngihitia wone ni milioni ta 10 tu kwe serious kweli riu nakuo kuria ri ni hindi andu itumorire na kuu andu itumorire na kuu no andu matirera aratao igithie migunda ni undu wa miaka ino iguka ya thutha tugakorwo na migunda kundu kuriku ngai akurathima wone mbeca ciaku igithia ka mugunda kundu kuria ngai arathima kambuni ya Nimavest na ungenda guthie kuona mugunda kuma rindi mugunda ucio kana ugure no niguo ungeithie mugunda na ciringi ngiri 50 ni urihagirwo ndege. Wow. Yes. Ugathie ukerorera urihagirwo ndege guthie na hagukoma muthenya ucio gucoka ukerugamirira unanishika si hapo wanasaidia tondu wakiruta ngiri 50 na ingira atwaro wi wiki una get ngai urathi makambuni ya Nimavest onanywe ngai amurathime ni undu wa guka muririkane Miri ni muini wa nyimbo cia gutumbuiza uthi channel-ini ya Miri wandike Miri kanini kega tuthie tugacire tugasubscribe tukandikire thamaji no gwi hau wi mundurume na wendo na wende muhiki wa rikariri kana mutumia wa rikariri mwandikire hau thi kana muthie inbox mwire nie ndirakwenda nie ndiragubatara uhe Miri umuhe umseduce umsuke mwambie mimi nakupenda mimi nakuona ngaro yangu ina
Macho zako tu zenyewe tu ni za kijivu. Ulimi yako tu ndio inamuua. Sura yako ni ya kukenga. Sasa tunge in case ukaandikiwa na mahomia. In case unawaambia we ndide mutumia ujariria Gikuyu. Na wandikirwo ni thuri hau ina miaka ta 40. Thuri na indo ciayo. Thuri rako na baby ndugikara riũa-inĩ. Ukana guku Boston. As long as mtu atanisaidia. Uhurukage haria. I'm okay with that. Usianze kuweka rules and regulations. As long as mtu atanisaidia. Kwani anakuita asikusaidie? Ni ukire gwĩka advert. Okay. Ani kio muteago tondu wajiria mawatho na nduri urona. Agikorwo wajia kugia muthuri waku. Gora ni ndi gukaguo. Guka. Wajia kugia muthuri waku na nginya ndari arona. Kajia nginya kumugira mashazi. Ngire ukitheki makora mwenyewe muthuri. As long as atanisaidia. Asipokusaidia utafanya nini? Kwani kwa hii maisha si lazima msaidiane? Sasa ndio umeongea. Yes. Kusaidiana. Ulikuwa umesema msaidie. Ulikuwa umesema msaidiane. Umesema tusaidiane. Hapana, umesema usaidiwe. Ukikorwa we hau. Na wenda mutumia. Na kaidi tukaga sawa. Bale unakuwa ndani. Na kuanga? Ndani. Koragwo kuo. Oh, thank you. Ukirekega fio. Shape yako ni kabisa. Asante. Sura imejaka. Unajua huwezi nyimwa kila kitu. Na no talking. Odirikane kuhurira mere thimo, odirikane kuhurira Jeffrey thimo, namba ciao ni maheanire. Na mudirikane kuhurira Kamburi Daniel thimo wa mitambo ya Nikio Kigaga. Hau mono. Hau sasa. Na namba ya mitambo ya Nikio Kigaga ni 0723 023 684. Hurira thimo. Mani hurira thimo arata kwa aria me kuria America, arata kwa aria me Germany, aria me UK. Murira karuga. Karoga kosa ngai akurathime muno gathuri. Yes. Hedhu dada yako muno itago karoga ya UK. I know. Jenny Princess akiwa pale Massachusetts, my sister. Yes. Elizabeth Iguku. Ndako geithia muno naga kuhurira tharukia. Shei mwana mutumia wako Edith ngai amurathime. Penina my friend, God bless you so much. Arata kuothira makoretwo makinumira aria me guku Kenya awa ng'ombe ngai amurathime na njira nene muno. Kim Kum ngai akurathime muno gathuri ngai agwike maundu mega. PMP Sam wikuria Japan ukiendia ngari, Mungu akubariki sana. Susan wikuria Japan, God bless you so much. Ngai aromwika maundu mega, ngai aromurathima, ngai ure tongoragia andu makiumagara na magicoka, ngai aromurathima, ngai ure rathimaga mawira ma andu miturire yawe gacenje magetagwo billionaires, aromucenjire ndagika-ini ino. Hindi ciana cia Israeli ciakinyire iria-ini itune, ngai nderire muthani arimo kana njeterera ithie njuke kana njeterera ihure thimu. Atemire njire iria-ini hau ona inyui arorathima mawira manyu hau toro ni ngai muthingu na ni ngai mwihokeku. Murikane gutushare na guturaikira na gutusubscribe ni tondu inyui ni inyui mutumite tukinye haha tukinyite through ngai amuhuthirite ari inyui. God bless you so much na muthie na mbere na gutwerera na inyui ti ati ndu tondu ni muoka riterere mutigwoka ringi. Jeffrey uko ni home kabisa. Uko welcome. Thank you. Tutaka kukuja. Just call. Jira no nda guka Monday, no nda guka Tuesday. Ugokaga. Twaikara hathi tukaria. Ni tuguka na program ya kwariria anake ari karire yanyu. Ni tuweria ikuo. Ni maranywa njohi muno na futa bangi, drugs. Agire morite misi yao. Aciari marariha school fees, ukaigwa ni school fees mwana ndathomire. Agire maringirio mitugo-ini ya gayism na lesbianism. Wakoraga mundurume arahuthirwo kimwiri ni mundurume ni uru muno nwanyita wakora ringi hahe tumia gikuona mini ni lesbian kiriririe miri na endo kairirio ni lesbians. Nyuraigua ndaiguka. Yes nigoda ndegio hira ria kinyari woka tukariria topic iyo na mugoko ona miri na muona ngiacio mukoragwo nao kujeni tuigeite haha baratha twarie maundu meri matatu niguo ongea aria ciugo ciaku cia mwico guku mitambo-ini ya Nikio Kigaga no maririkane subscribe channel-ini ya mitambo ya Nikio Kigaga. Okay, eroreria mitambo-ini ya Nikio Kigaga. Yes. Ndacokia ngatho. By the way, I'm very happy. Yes. Ni kuma last time. Last time. Yes. Mi sijai kuwa na stress. Unajua. Sijai lia. Unajua.
women support sana sana. Yes. Area watch the interview yako. Yes. Most of them women support. Yes. And I really appreciate. Yes. I think life yangu inaenda too smooth. Yes. And I hope for the best. Yes. Kwa hivyo kama huja subscribe. Yes. Share, comment hapo kwa Dhamaji. Yes. Do something there. Ataka Dhamaji. Yes. Ungalie negohikia mimi. Jeffrey, Yeah. Sema maongeo ya mwisho utawaambia aje watu? Watu nitawaambia rori wa Ikinyaga. Yes. Ndacokia ngatho muthenya omothe. Yes. Yeah. Ni niucio ni muthenya wakwa kuingira wa mbere. Yes. No ndacokia ngatho. Mundu othe arandorera. Congrats. Ucio ni Jeffrey, ndacokia ngatho na njira nene. Uraniguga ni wega. Ma. Ndikie njuge tunyitirire ciana ici. Ma. Ngai aromurathi. Asante. Thank you. Hamari toma kwa jitagwo Daniel Kamburi guko ni mitambo-ini ya nikio kiigaga na njukite haha ni undu wa nikio kiigaga family ndamwirire ndona kaundu kega ni ndiukaga ngamwira mitambo ya nikio kiigaga Ngai ni akite maundu mega tondu tuonete andu a gutunyitirira na aria makoretwo magiturugamirira kwa ihinda-ini riri na wandu ucio ni kambuni itagwo Rimavest ni kambuni ya kwendia migunda na migunda ino ikuria Marindi migunda ya Rimavest marendia mugunda eka imwe na 50 by 100 mugunda eka imwe magakundia ciringi 350 ukaruta deposit ya ciringi 50 balance ukariha na mieri 3 50 by 100 marakundia ciringi 99 deposit ukaruta ciringi 25 balance ukariha na mieri 3 na in case no ukorwo hihi balance no uri mukumiriha na mieri 3 ri no wiyarie urahura na mbio hau thi ya Rimavest na ukwirwo ni director mwenyewe undu wa magegania muno na niguo tumite onanie ndigire na mugunda through kambuni ya Rimavest kou Marindi ni ati migunda ya Rimavest nduramigura tiri mutheri urenderio mugunda wihuire matunda mangoes ni maembe mugunda eka imwe urakua miti 50 ya maembe imihande na miti yo yathondekwo wega na yarorwo wega o muti ni uraciara maembe 1000 ri o iembe ri ona ndukirihe ciringi ona ndukirihe ciringi 10 kana ciringi 15 o mwaka nduraga ngiri ciaku 500 nginya 700 ona ndukirute makurio ni nyoni utigirio ciringi 300 kana 400 kambuni ya Rimavest hindi iria waruta deposit ya kuigithia ndukaigithie mugunda utari na matunda tondu migunda yothe ya Rimavest ni mihande matunda uka umuthi kana hura na mbeo ya thimu waranire na director wenda kuigithia mugunda eka imwe ni ciringi 50 wenda kuigithia 50 by 100 ni ciringi 99 kambuni ya Rimavest niyo kambuni iria iki irendia migunda mihande kindu kana migunda mihande matunda wiyoere kagima riu ona ihenya oria kwahotekeka actually brought cia mbere iria cirendio ni Rimavest cia 50 by 100 ni brought 40 wiyoere tha ici ona ihenya citana hurio ugiuka ukore gutire nayo migunda eka imwe iria iho tha ici ni eka 30 wihuririe eka ngima toria nie ndihuririe ugure mugunda wina matunda wanjiririe kuona faida hau Ngai arokurathima Ngai arogwika maundu mega nyitanira na kambuni ya Rimavest wigire na mugunda asanteni.